Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Lalai sngi layat ka jingwat ya uba Marshall Marwin ya uba la shatep im hakinyut hamarten men hakasni satjan kalai terik urimpang ampalap din satya wat ka office municipal kala 3 minute banwat ya utai urangba. Haringkat ka kinhun rescued SRT ka Sarkar Jilla. Layo i bawat ki paranong ya belalang ki balum tenjot kilaya turlang banyak raj ya kanyut hamarten. Utai urang ba ubaju im bantam tenjot hamarten. Ula jar ngai na duk kasing sajan na kajaka ka batam ya ki tenjot kani ka jingjia kelajia ka por ko bakhat arba GAA kat ba kidang ya tam tenjot ba kani ka syndrome kala tua kensan. Kajing syatep im utai urang ba kadai hadien ba udang net tam ya kitenjat na kadai kajakat henyun bat kensan kala tua bat ulah syatep im. Hadien kata kinong tray jong kamarten kila pentip no marmar syabor shnong bat kibor pulit. Kajing sedang pat banwat ya kamet yap jeng uni urang ba kadai nadu kapor shibaji shiteng sngi bat hadu mentaru. Nagaliang kinong tray ka municipal kidang yelek kat bala banwat shitom hadu bandalam. Uni urang ba obaladan live host nem karta bat basyang basa hamauyong bat kalok ki khun kikti ubaju imsngi hak tray bela bantami kitinjan bat kiwe de kinyut hamarten. Ka jah tu si ini iba. Get hapret itu. Tang baci ya terhajang kena. Apor bangan itu kan ini sekenal kan badan beriu itu. Kanu kan wujai Kan apa je salah sedang. Kidan ki pada lok ini kada kanter kada kita teh datang tiap sebab kan kampret teh lek thot kata kan kayak tu ita kan ni ông ba ya kena thaduk ni kan kan lo sipan kan ya lek ba lo sipan teh la lek ba kai ita teh ông kan ông ba Kuantan trek yang di utara Taken sa lekwat. Ya lekwat kuap praman nomela. Hadin for abace teu sa lekwat tun ang office kan. Ambo baca syang ang negeri. Set khat umar. Kalau pun nak fokus dengan orang, kalau pun nak fokus dengan orang, balak pelang rentu. Benar dia ke jumpa dak cakap kan isak train ni spi nak kena syuting dia tengah mah. Pelak ke cakap nanti dia tek tikinyut. Meno kan ni kerja? Sejalan. Si sajan kan wujai. Dia empat ni diberi tak ada dia akan baju.